Yes reka twongere nanone tuganire ariko reka tubanze tubasuhuze iki mbere na mbere abadukurikiye mwese ku murongo mugari wa PK Official mu gihe turi gutegura uburyo burambye ndetse n'uburyo buhamye bw'ibiganiro tuganira ntago twakwicara kandi hari ibyo muri kutubaza ayo mutubaza rero tuba turi gushaka uburyo bwose bwatuma dusubiza. Hari abantu benshi batwandikiye muri comment kubw'ibiganiro bibiri twari twashyize ku murongo wa PK Official. Hari byinshi mwari muri kutubaza, hari ababajije numva neza ko barije rimwe n'abandi batabashije kubaza, ariko nsanga ari ngombwa ko ibyo bintu bigomba kubonerwa umuti cyarimwe. Kubonera umuti w'ikintu buriya akenshi iyo turi kureba ibibazo birimo biraba ku isi impande zitandukanye usanga turi gushaka ibisubizo. Yego ni nako biba bimeze, ariko mbere kugira ngo dutekereze ko twe dukeneye ibisubizo mbona dukeneye kubanza kumenya ahantu ubundi hari ikibazo, kubera ko urumva nitujya kuvuga ngo aha hari ikibazo, aha hari igisubizo, turashaka igisubizo cy'iki n'iki, turashaka igisubizo. Impamvu dushaka ibisubizo kenshi nuko tuba tutaramenya n'ahantu ibibazo biri, kandi mbona ibyo dukeneye cyane ari ukumenya ngo ibibazo biri he. Twamara kumenya hari ibibazo tukabona gushaka n'ibisubizo. Sinzi yenda mwebwe niba ariko mu byumva, ariko giye ku myumvire yanjye mba numva umuntu yabanza agashaka ahantu hari ikibazo, kubera ko ikibazo dufite ntago twe tukitera, twe ntago twakwitera ibibazo ngo bikunde hoya. Kandi abadutera ibibazo nuko twe badufashe nk'abakonsumateri. Ahantu hose haturuka ikibazo giterwa nuko twe dufite byinshi dushaka gukonsoma, hakaba n'abandi bateguye ko ibyo ngibyo dushaka gukonsoma bo bagomba kubigiramo inyungu. Hanyuma wajya kureba ba nyirabyo nabo ugasanga ntago bashaka kubirekura. Iyo badashaka kubirekura rero turi mu isi ifite amategeko nk'ay'ishyamba, karuta kandi karakamira. Niko bimeze rero. Giye nagira ngo dushaka ahantu hari ikibazo rero. Ese mwebwe nk'iyo muri kureba intambara ya Iran na Amerika, kubera ko mwanyandikiye muri comment mumbaza ngo mbabwire amakuru ku kibazo cy'intambara ya Iran na Amerika, se murabona Amerika iri gutsindwa muri Iran? Niko ndi kuri ibyo mwanditse kubera ko nibyo mwanyandikiye. Abandi ati se intambara ya Iran na Amerika murabona izakomeza ntago izigera ihagarara? Ibyo nabyo ndimo ndabireba ku rundi ruhande. Hanyuma twagaruka ku rundi ruhande nanone abandi Amerika muri Iran irimo irakubitwa rwose, imerewe nabi, irenda gupfa. Twagaruka ku rundi ruhande nanone Amerika nayo ngo muri Iran irimo irakubita. Hakaza n'akandi kantu uvuga ngo Amerika ngo ibihugu hafi ya byose biriho byamaze kuyigaranzura. Ntago bikomeye, nako ntago byoroshye, birakomeye. Bikomeye kubyumva, ariko nanone bikomeye kubisobanura, kubera ko kubwira abantu ibintu badafiteho ubumenyi buriya biragora. Ni ikintu cya mbere kigora kugira ngo uzajye gusobanurira abantu ibintu ubwabo badashaka kugiraho ubumenyi, kubera ko twese aho twicaye hano muri Afurika ntago dushaka kuzengurutsa amaso yacu ngo tuyereke isi tunayirebe tumenye n'imiterere y'isi, kuko icyo ni ikibazo cya mbere gikomeye. Tugomba kubanza kumenya isi, tukanasobanukirwa imiterere y'isi, kandi kugira ngo dushake igisubizo nuko tugomba tukamenya ikibazo ahantu kiri. Ikibazo dufite uyu munsi rero kidukomereye ahantu hambere kiri ntago kiri kuri cyane aho twebwe turi, oya, kubera ko ikibazo cya mbere dufite kiri mu mitwe yacu. Twebwe tutabasha kwisobanurira bano bantu ko twabamenye mu gihe cya kirekire. Amerika mu myaka imaze ishinzwe, mbivuze amagambo make yenda, mu myaka irenga 200 Amerika imaze ishinzwe n'Abongereza. Imyaka 16 gusa nibwo itigeze ba mu ntambara. Ndagira ikintu mu gitekerezo, kubera ko Amerika kuba mu ntambara niyo nica, niyo kamere yabo. Niba Amerika kuba mu ntambara niyo kamere yabo, rero mu gihe cy'imyaka yose bamaze Amerika iriho nk'igihugu, n'ibihugu bimwe biri kuri Amerika ntago byagiye kuri Amerika ku bushake. Ni ibihugu byagiye bibohozwa, ibindi bifatwa mu ntambara bakabyomeka ku bindi ku gitugu, kugera aho Amerika yaje kugira state 50 ndakeka ubuzimaze kwa 53 n'atari 54 hari ndakeka.
izo state hafi ya zose nta nimwe yigeze ijya muri Amerika, kereka 6 za mbere zahuje umugambi, n'abandi hose bwari ubutaka busahurano bagiye basahura abamerindi bari aba Red Indians bari aba Mohicans. So niba aba bantu ari uko bateye ariyo nature yabo, so they always fight to gain, they always fight to cheat. Iteka bahora biba kugira ngo bibe, ariyo nature yabo. Urambwira gute ko wowe uri kumva ko muri Iran kuba babasubije abahise batsindwa kandi n'ubundi buri gihe nta ntambara bigeze barwana batari busubizwe? Ahubwo tureba ngo nyuma y'intambara ibyo baba basize muri bya bice by'isi bagiye kurwanira mu n'ibiki. Basiga ikintu twa total destruction, basiga kwangirika gukabije, basiga kwangirika guhambaye ku buryo usanga icyo gihugu gisigara kiri ku dependinga kuri ya Amerika n'ubundi cyarwanyaga. Nubanga Amerika rero niba ruko iteye, hari byinshi twe tutashobora kuvuga ngo Amerika yatsinzwe. Uhera avuga ngo Amerika yatsinzwe imaze imyaka 230 irenga iba mu ntambara, kubera ko intambara niyo culture y'abanyamerika, niyo muco wabo. Uvuga ngo Amerika idateje intambara ku isi ntabwo ubwo yaba Amerika yabitakiriho. Kugira ngo uzumve ngo Amerika yatsinzwe nuko uzumva ko nta ntambara nimwe kiri ku isi irimo akaboko ka Amerika uzamenye ngo yatsinzwe. Uri kumbaza ngo Amerika yatsinzwe muri Iran, nicyo gisubizo cya mbere nagusubiza. Kugira ngo uzumve ngo Amerika yatsinzwe uzabanze umara imyaka 5 wumva ku isi nta gihugu na kimwe kirimo intambara itarimo akaboko ka Amerika. Kubera ko igihe cyose uzasanga intambara irimo akaboko ka Amerika uzamenye ko Amerika itaratsindwa, kandi uzamenye ko Amerika yatsinzwe ari uko wowe ubonye ibisasu nka biriya bisasu ubona bari kunaga mu bigobe bya Perusi cyariya hagati muri Gulf area, muri bice by'Abarabu. Nubona hari ibisasu bivuye hariya muri biriya bice byaraswa n'igihugu cyari cyo cyose bikagenda bikarasa muri Amerika, hanyuma icyo gihugu ukabona nyuma y'amezi 3 kigihari, uzamenye ngo Amerika yaratsinzwe. Kubera ko biriya muba muri kureba, sinzi impamvu mutabireba ku ishusho nini ugasanga ngo Amerika yatsinzwe, ariko kubera ko barashe ibirindiro bya Amerika biri muri Katari, biri Bahrain, biri Saudi Arabia, ukaza imbere ya bantu twese ugatubwira ngo Amerika hano yatsinzwe yakubiswe, kubera ko ngo ibindi bihugu ngo bifite ibyo bikoresho ngo nabyo byabashe kurasa Amerika. Guys, reka dutekereze imbere y'ibindi byose. Uno muntu Iran iri buze kurasa wo muri Bahrain, wo muri Saudiya, wo muri Katari, wo muri Oman, wo muri Yemen, wo nguwo Iran iri burase, yaba ari umunyamerika cyangwa n'umwarabu mugenzi buriya mu Perisi bari kurasana. Kubera ko umunya-Iran ari umushiya narasa umunya-Iran narasa mu basuni arabageze ku ntego ya mbere kubanza gukora icyo n'ubundi yashaka, kubera ko umunya-Iran ntago akunda abasuni. Abasuni nabo ntago bakunda abashiya, iyo niyo si nyine dutuyemo. None nimba abasuni nabo badakunda abashiya, abanya-Iran b'abashiya nanone bakarasa mu bihugu by'abasuni, kandi agira ngo tukumvikane neza. Hanyuma biriya bikoresho bari kurasa mvuga ngo byangiritse bya Amerika, abantu sinzi impamvu mwibagirwa vuba, mukunda kugongura kutakiri kare. Mwibagiwe ko Donald Trump akimara kujya ku butegetsi, ikintu cya mbere yakoze yagurishije intwaro za Amerika mu Barabu. Ibyo bintu kuki mubyibagirwa bundi? Yagiye muri misiyo y'iminsi 3 ifite amasaha 72, ava mu gice cy'Abarabu maze gutwara tiriyari zingahe ko mwabyibagiwe. Izo ntwaro zose Iran iri kurasa Abarabu barazishyuye, Amerika ntago iri guhomba kandi iratwaye amafaranga. Guys, why can't you understand? Amerika yagiye muri Saudi Arabia ibihatwaye tiriyari 1 na miliyari 200 z'amafaranga y'amadolari yo kugura ibikoresho ndetse n'iby'ubwirinzi. Baje bahereza S-400 n'ibindi byose barafata bararunda hariya, bafata ibyo barafite by'Abarusiya bike babishyira mu bubiko ko babonaga bitagikeneye, kandi bamaze kugura intwaro ngo ziri advanced za Amerika. Turumvikana neza, izo ntwaro Amerika yagurishije ntago yagiye zikoreye, zari zisanzwe ziri muri kiriya gice cy'isi, kandi Amerika igomba kuruzinga intwaro zose ifite kubera ko ikeneye kugira ngo izane amagenerasiyo mashyashya y'intwaro, kandi ziriya ntwaro nazo ntago igomba kwemera kuzihomba.
igomba guteza ikibazo hariya kubera ko bariya Abarabu igihe cyose bafite intwaro zangijwe n'intwaro za Irani, habamaze kuboneka abanzi babiri, kandi Amerika ikunda abo banzi kugira ngo ibashe kubona uburyo ijya ku ruhande rw'umwe ihonyera undi cyangwa cyagiye idahari, habe hari abantu bari kwirwanira muri icyo gice. Niyo mpamvu Abanyamerika bavuze ngo reka dutwara abaturage bacu, embassy zigafungwa bagatwara abaturage babo. Ari nabwo Irani yavuze ngo okay, kubera ko batwaye abaturage babo reka natwe tugabanye gukomeza kurasa muri bino bihugu duturanye. Ari amasasu na biriya byose bindi mubona bishyashya ntago ari Irani iri kurasa uyu munsi, nibyo yarashe mbere ahubwo ibintu bita deep fake cyangwa ubwenge bukorano burongera bukabigarura biriya mukunda kwita artificial intelligence AI, kubera ko abantu bakora clip cyangwa bakora video zo gupostinga kuri za YouTube n'ahandi barayibaza ikabakorera ikageneratinga images ikongera ikabasubiza ya mashusho. Naho uyu munsi nta bintu byo kurasana bigihari. N'ibinyamakuru bikigarura ya mashusho ya mbere, ahubwo ikintu gihari ubu ngubu ni ikintu twa blocage. Ibice bimwe byagiye birafungana mu gufatirana amafaranga, birafungana mu kudacishaho imari, birafungana ko ibihugu biri gucisha imari mu nzira byakabaye birimo biracamo, abiri kugorwa no kuyacisha bikavuga ko bitagomba kwishyura aho byakuye imari, bigatuma ibihugu bimwe bifata imyanzuro indi bikavuga ati reka tube tuyivuyeho twongere tuyisubireho. Ni kubera ko Amerika nta ntwaro yayo n'imwe iri mu bigobe bya Perusi itaragurishijwe n'ibihugu ibyo bihugu bigiye birimo izo base militaire z'Abanyamerika. Qatar, Donald Trump yakuye trillion y'idolari yo kugura ibikoresho by'ubwirinzi n'ibindi nk'ibyo. Muri Dubai, riya mwita Dubai na za Emirates ziriya zose zishyize hamwe bakuye amafaranga amadolari menshi cyane, ngira ngo murabizi ko yakoze trip y'iminsi 3 agataha afite tiriyari 6. Agenda nikomanga rwose avuga ati tiriyari enye na miliyari 200 ndazitwaye, aya matiriyari 1 na miliyari 700 nazo turayitegereje muri iyi minsi. Ayo yose na amadolari yari amaze kugurisha biriya bikoresho, agomba guteza intambara bikangizwa, abaro bakongera bakagura ibindi. Niko bimeze. Bamwe bwa musigaye mwisi muri guhura n'iki kibazo muri kwangirikamo, ni ikibazo gisaba ngo tugikore tugize urupapuro kuri tubereke imibare, kubera ko nibatubwira ngo galoni y'amavuta muri Amerika imiragura amadolari 5 cyangwa 4.5 cyangwa 5.5, hanyuma iriya galoni ikaba irimo litiro enye. Ntago galoni, guys, you have to understand, ntago galoni imwe iyo muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa muri Australia igura amadolari 5 irimo litiro imwe. Oya, impossible. Iyo galoni irimo litiro enye, 4 liter, which mean ko mufata ziriya litiro enye ugafata n'amadolari 5 ubuze uko bugakuramo ibihumbi 9, ngo ndakeka ari ibihumbi 9 gutyo, ni 9 ntabwo 9 bigera, ni ibihumbi 8,500. Nukuramo za litiro enye urasanga ya litiro n'ubundi y'amavuta ku mafaranga ya hano iwacu turi mu bice bya Afurika n'ubundi nko mu Rwanda urasanga iri ku 2,000 n'ubundi. Kubera ko twebwe hano turi kubara by liter, they are calculating by what? By gallon. Bo bari kutubara kuri gallon hagaza ngaye, ariko iyo gallon iri kurangaye mu kiya gice cy'isi barimo. Urumva bo kuko aribo bateje ikibazo, bafite n'ubuhuniko bunini, nta kibazo bafite gikomeye nk'icyacu twebwe, kubera ko ruteye no kureba ku buzima bw'imibereho yabo itandukanye n'iyacu. Umunyamerika winjiza make pa capital mu mwaka abari bwinjiza 125. Wawe unira udakora uhembwa na leta, abari buze ntago ari buze kuri 45 agomba kubona 45 48 by'idolari. 48 by'idolari miliyoni hafi 70 bro. Uwo ni wundi udakora uhembwa na leta, hayimuhembwa n'imirimo yari yose abibushoferi n'ibindi, ntago ajya munsi y'ibiri cyangwa iry'itatu. Abari mu noti ya miliyoni 200 z'amanyarwanda, uwo kuba yakonsoma essence kuri icyo kigero nta kibazo kirimo, kubera ko we uri buze gusanga utanahembwa 300 mu kwezi, kuba amavuta ari buze kuzamukana cyane agakomera. Harimo ikibazo gikomeye kubera ko n'umushahara ubwaye nta guhagije kubera igice cy'isurimo. So rero iyo tugiye kuvuga ibintu ngo Amerika yatsinzwe, bisanga tubitekereze inshuro nyinshi, bisaba ngo twibuke ko Amerika tuvuga ko yatsinzwe, ibyo bintu byose birimo birangizwa, yamaze kubyishyurwa already. Donald Trump yagiye hariya muri bihugu yatwaye amadolari yose. Nuvuga ngo iriya ntambara nibwo yamara imyaka 10 irimo irarwanwa,
Amerika nta gihombo yabifite kubera ko muri myaka 10 batwara za tiriyari 6 abarabu bishyuye kuri biriya bikoresho by'intambara ziri kubera hari mu bigobe bya Perutse. So rero kugira ngo dutegereze ko Amerika yatsinzwe tubitekereze kabiri, tunatekereze ngo ariko ubundi yimaze gutsinda imaze kwangiza ibintu bigenda bite. Tunatekereze ngo batsinze Amerika ni nabande bari he, ni bande ninde nande bari gutsinda Amerika, kubera ko twese turimo turashaka ko Amerika ahubwo igarura amahoro ku isi. Turimo turayisaba ngo tugarure amahoro kubera iki? Niyo yatubujije amahoro mu bice by'isi turimo kandi itatuyobora. Ako kantu mugatekereze cyane. Iyi ni free speech. Free speech rero ntabwo igomba gutinda, ariko mbere kugira ngo njye kure cyane reka manze mbabaza akantu gatoya mumbwire kandi mukoresheje ubwenge. Nyirabwenge yanyu irakenewe kubera ko hano yanjye ntago ihagije, ariko iyanyu ndakeka hari ubundi bwenge n'ubumenyi bwinshi burimo bwabasha kugira byinshi budufasha. Nagira mbabaze ngo igihugu cyitwa Kazakhstan murakizi? Kubera ko nimba Amerika aragiye gutera muri kiriya gihugu cya Iran, bakavuga ko urwitwazo ari uranium imaze kuyungururwa, yamaze gukorwa, igeze ku kigero cya 60% cya 80 simbizi, akaba ari ibiro 440 ngo by'ubutare bwa uraniums. Nagira ngo tuganire Iran ko itagira ubutare bwinshi kurenza igihugu cyitwa Kazakhstan. Kazakhstan ni ifite ubutare bwinshi bwa uranium ku isi, irankinga mu bya mbere kubera ko ifite ubutare bufite bungana at least na 40% by'ubutare bwose buri ku isi. Iyo ni Kazakhstan. Ni birankinga mu bya mbere rero, ikafite chromite ingana na 97%. Haima icyo gihugu kikabona umunota tuvugana kiri hehe, gikora ku nyanja ari nacyo kiyaga, inyanja ari nacyo kiyaga bita Caspian Sea. Ni inyanja kubera ko kirengeje ubunini bw'ibiyaga, no bakigize inyanja cyitwa Caspian Sea, nuvuga cyabaye inyanja. Nimba Kazakhstan ari hikora tubyumvikane neza, Uzbekistan akaba ari hikora tubyumvikane neza, Iran akaba ari hikora tubyumvikane neza, ndetse n'Uburusiya nabwo ariho bukora, byose bihuriye kuri iyo nyanja. Kandi bino bihugu hafi ya byose muri 72 kuva muri 71 kugera muri za 90 hari intambara z'ubutita, ariho hantu umuntu bitaga Osama bin Laden yagize uruhare mu gusenya bino bihugu byose byaga kuri RSS, kubyo bita Soviet Union, kuri leta zunze ubumwe z'Abasovieti. Hanyuma Amerika mu gihe ikeneye kugira ngo ibashe gusarura kuri bino bihugu, igasanga bino bihugu byakoze akazu, bifite amazi manini acamo amato y'Abarusiya, ay'Abanya-Irani, Abanya-Pakistan, Abanya-Kazakhstan. Amerika ikaba idafite ubuhanga ndetse no kugira icyo ikora aho hantu, idafite musubmarine yayo nimwe mu cyanya cy'isi kingana gutyo, gifite uranium ingana na 40% ya uranium yose iri ku isi, ari igihugu kimwe. Kandi rero bakoze umugambi wo kugira ngo bakuri icyo gihugu kuki ku Burusiya. Ibyo ni bisango mubitekereze neza, kuko hatabayeho gutekereza cyane twakomeza gushakira ikibazo ahantu kitari. Ahantu ureba Uzbekistan, ukareba Kazakhstan ndetse na Turkmenistan, ibyo bihugu uko ari bitatu, ukareba na Iran ibirimo, hanyuma ukareba uburyo ibikoresho byinshi bituruka muri icyo gice cy'isi byacaga mu nyanja ya Caspian bikamanuka bikajya gucuruzwa. Igihugu cya Iran kikaba nk'umukomisiyoneri y'ibyo bintu, hanyuma Ubushinwa n'Ubuhinde bikabasha gukonsoma ibyo bikoresho, harimo n'ibikoresho by'Uburusiya. Tureba ngo iryo soko ry'abo bantu niyo population n'ingana gutyo, iyo bwajya kugira miliyari 2 z'abaturage ku isi, Amerika itari ifiteho control. Urumva Amerika ibyo bintu yabyemera kumva ko ibireka. Haba mwaneza mukicara ngo muzi neza ko turi kugira ikibazo ngo cya uranium, ngo Iran ngiri gutegura ngo ubutare bwa uranium ngo bufite ngo ibiro 440. Ibyo ni ishusho twebwe batwereka hano imbere kuri media, kubera ko amashusho hafi yose ducuruza twebwe na yabo, ikoranabuhanga dukoresha ryinshi ni ryabo. Yewe nujya no kubarwanya n'ibiganiro byanjye ndimo ndakora, nujya kubireba kuri za YouTube zabo, ntago ari izanjye, ntago naremye YouTube. Rero urumva bafite uruhare kuduha amakuru y'ibyo ducuruza, kubera ko ibitangazamakuru hafi ya byose ntago bigikora nk'ibitangazamakuru hafi ya byose byaze kuri YouTube. YouTube ni umuyoboro bayobora, hafi ya byose biri kuri za Facebook ni imiyoboro bayobora.
biri kuri za Instagram n'imiyoboro bayobora, yewe no kuri TikTok yahoze ari y'Abashinwa, numvise baragize ngo ni abo muri Singapore, ariko ni y'Abashinwa y'Abanyamerika. So rero ikibazo cya mbere tugiye gutekereza kuri aho dushaka igisubizo, turebe ikibazo cya mbere hano kiri. Hari population ijya kugera kuri miliyari, ubwo twazita miliyari, Abahinde ba miliyari 1.5, Abashinwa ba miliyari 1 na miliyoni 400, ubwo zo ni miliyoni ubwazo zimaze kuba miliyari 3 ziburaho. Dukubitemo Abarusiya ba miliyoni 80 n'izindi niba atari 200 simbyibuka, ariko ndibuka ari 80. Dukubitemo za biriya bihugu nabyo twamaze kubona miliyari z'abaturage bagera kuri 3.5, aho tuvugana gutya. Hanyuma abo bantu barimo barakora deal, bagakora business mu bice Amerika yatandukanyije nayo bikeneye kubikoramo business. Hanyuma icyambu cy'ibyo bintu byose kikaba ari Iran. Umbwire ngo Iran iraza gutuza gute nubwo mwakumva ngo biri burangire? Ntago byakunda. Ariyo mpamvu n'umunsi turi kuvugana, Iran ejo bundi yafunguye umuhora wa Hormuz mu bwumvikane buriya bunigo bwa Hormuz, ariko Amerika irongera ikiraho blockage, bituma Iran yongera ivuga ati reka twongere dufunge. Ariko bafunze kubera ko Amerika yashakaga amahoro. Kuki yagiye kubloka niba yarashakaga amahoro? Ni kubera ko Amerika ntabwo igeze ishaka amahoro muri kiriya gice cy'isi. Reka tuze kuba twagaruka, ariko aho ruzingiye mwe muri kuhatekereza, yenda nitwongera kugira umwanya turagira byinshi tuganira. Comment zanyu ziraza kuvamo bimwe mu byo turi buze kuganira. I love you so much. Be blessed. Big production there to there. God bless you.